Mundu wa Nyasaye no ninyanga ya Nyasaye handa kukasiriye busangale no kumwitsomya mlolindo mulisiwe pindi vya Western Nyota. Karibu amerakanyiro mkambi Stephen Hamati wa Christ Evangelistic Church ulilosi betango usangali wanje okungana nawe halala enda barwa bose ba Western Nyota enda barumishibelo kubwali buno kwa Nyasaye akurerao lokurera likuwaliriye na makoko usangali kupira Nyasaye orio. Karibu kululi kwale nyanga ino emanyire mpange milai Nyasaye nacho chikaendio buvloria nata munyasaye uli no mulembe munyasaye uli ndebuli chindu ishawahe komba auranga masayo ko karanta habo kachiro kujibo kulao olera anota witinyemye no musubira no mwisika ikira ndakano ibolanga mutima batsetso kolungwa simbia bula asubuhi nakando mulembe ko kushiro manyi kulindange miyo chefana maparo kefwe kwa hivyo chikaendio buvloria nata mundu wa Nyasaye ubunayi buliyo tumaini liliyo munyasaye wosubiranga Nyasaye okulonga shali Nyasaye ombatsa ta shali Nyasaye umaya anuta shayilo kule ko mulamu mana ale ko kukonya ta ikase witinya muyeno tsiro musubira shali Nyasaye wo bunyali papa mulira Yesu Kristo none nyanga yo kasi ya handi mwiwikiri no mwami mwezi kuno kwa 10 shaliyo shinga iwe tawe obulamu bwe buli mahonoko timbawa studio ntsikiranga kuli abalamu ne yokubusiye mutindolo ne yoko ninja kula balwale yoko resinje bintu lo bakutamba katulo kwa kuli mbutinyo ko teresinje miyo chefuna kutilisia kachire kuna ile muiwe na kandi muyo kunyolanga obukonyi bwa khoero kunyola simoni tefe handa subuhi no kuchingula kuiwe shingala Daudi ya wala mzaburi 121 bo kuchingula bo bukonyi bwe furulaena to taunda abantu ba umao abanyalo koko lakini ko maile Nyasaye eyo mishiranga abantu olino bunyali bwo kwa kyambu munjira yose bo okhola aka abantu bo bekomba ni bakusaya ichiro Nyasaye obuhongo mwami la kirisia likulu nende shalo nende abantu nende byose birimo bikazi omundu wa Nyasaye okulonda nende hali alimo kachiralo lo mukono ko ichiro Nyasaye obuhongo libo lyo muminwa chefwe rere tihabi rere umulembe rere obusubiri rere obuonya mulambo buli mundu okuliranga na lola okubira mu kituo chefwe uri muno kulo kituo kino mamutsiro ukisaira mbo ubuhongo bwo butiro kuloleka nohola akamanga ibo ushingule no anabyose byabenya abantu bose babenya nende customers babenya nende barumishi banyasa bahoero kwao nende cyose cyose ekituo kino mwami kakire kikaze kipanuke buli atua ya okula atua ili kakiro mwami bihuwa lidio ziro kingula mshalo cyose ulira Yesu Kristo mwami wewe amen. Basi mundu wa Nyasaye kuonya kumalirisie isomo lya kwa somere liwikirino kusomere kumakuwa ka okuichunga nendo buheri wa mapesa nombo buheri bwe miandu no haboro chakamu miandu no tiha kula Nyasaye nekani Nyasaye kombanga mukase ekira Zaburi 23 ivolanga umwami no mwayi wanyu shindalatamba eshindu shosta Nyasaye shiyekomba otambe eshindu ta tawe yekombanga mbu obenende byose ebyo ohoero obenabyo kachirembu singalo omundu mulaya saya mu Proverbs 30 barani 30 number 31 nabolambu Nyasaye ola kirendambe ndive tawe nehandi olachira embe nabyo pake kuibirire tawe niyo balance ya Nyasaye yakubena nayo ukubenende ebindu ebikira hola tibi ho kunyole esha kwenya tawe lya habiri bukate bintu ne kunyola kulebirira Nyasaye tawe ki text yo ya berenge Timotheo kuranga esura ya 6 kubolambu unyalo kume Bible bolanga obuheri bwa mapesa obuheri bwe miano kana nikaba Nyasaye yenyanga kube nende miano lakini shiyenyanga kuchihere tawe shiyenyanga kuisike emiandu tawe kwaluto mfano ko muinda mulala kijano muinda yalo muinda mno niyetera Yesu Kristo namborambu umwame hole ndiye nyolo kwa Nyasaye Yesu namborambu chokola kama la kushinga kandi kwano nabo lama la kokosi ndosia Yesu nambora liskalanga lihuela la lionyene tio kuzie miandu choli nacho manawite oeresie abamanani kumapesa kono kusi Bible balangabo ombu hauno walo muinda yamala nawe tahera na verera natia ne Yesu namrumishira okwechise abanabo lambu wa braisi ingamyo kuingira muluku isindana okuyomba omundu omuyinda owiskango buyinda buwe okutia mwikulu nikubola mbo abayinda banyalosia mwikulu kanda bamanani banyalosia mwikulu
igulu kalonda nangambu omundu yesi kashina ndisi kanyasaye shingala mfano kwa Lazaro ndo mwinda buli huwa elira Lazaro Yesu yamanyisia ekirolisho omundu owisi kanga nyasaye lakini omwinda Yesu kange bindu bibye nanyola bu baadaye kula Yesu ke bindu na Lazaro Yesu kanyasaye bale epande mara habiri auhane benyola abundu auhane mara habiri kubolambu obweri bw'amapesa bukiranga sina nisho sina abantu berana abantu bakole amahuwa mbi kata enduti mahuwa kanius mukolo no obulwani abasata bera bahasi shikira benyanga banyole mali abahasi n'abahandi bakola baryo abana bera abasabwe nomba banyirabwe banyola amapesa ka insurance barungwe abantu bakolanga amahuwa abandi bera abandi batyo kwinamira ebishye kakirembu bahola ebinde bibi banyole emyandu kubolambu huyanza mapesa ekisina esho maya nubozi hoere kuyengeresia hoere kuisike nyasaye bana ebindu ta nolla bandu niberana nolla bandu nibeba abantu bahola katobulyanga abadiyanga nibayebwa kata emirimo amapesa nomba rasilimali yo kuwenga te serikali beba nibaholra ebindu byabo abene nukulwa obuheri bwa mapesa ne yo kama mundu wa nyasaye Paulo yabira Timotheo yo mundu wa nyasaye orulane kukenako ohabe obulunji ohabe amahuwa akatia nende obulamba nende shingala nyasaye yekomba ochende amara kandi kubolambu huera mapesa kuchiranga omulembe kuchiranga obenende umwoyo ko kunyahane shikirambu ohera mapesa ne sholi nakota nikubolambu huera mapesa shikamina ngapa kembenendi nako here mapesa tenyelo bakata ne umatawe lakini hulobu ikombi bible bolambu abanji lobe kombo kubaba yinda bwa bengira mutsinga timbi nibefumira nende bululu nende ohutunwa ohunji hulwa shibalini nabyo tawe holambu unyalokwato kuyanza mupesa unyalokira omulembe unyalokira obende wasiwasi Yesu nabo labundu ndimbu mulaendere chimisho star mulaendera ekindu tawe shikira mukamba na kuyenderero kwene nabo lambu ukwenda moyo shonyelo kasi ekindu star handu imetange star amalwale kaleta pressure sila kunyasya emotional breakdown abantu esaino katabandi beiranga loli kwambu bekomba banyola mapesa nishibanyolata nikulobu ikombiwa mapesa nebalanga abantu bandi bakasa balanga abantu bandi kata nibeba nibanyola balanga abantu bandi bakola amahuwa keshikwabi nebanyola mapesa abandi benamire bikendo banyola mapesa no mundala busiendo bibi nekachira aba depressed nekachira lola kata sekhe nyashina kijana undiyambo rolundi bu aloba yombira ampesa keno chako wiba chanya lokumanyata ikiranyo lange milioni nyingi wiwi nabo lambu amapesa ko mundio no chako wiba anya lokumanya after 2 years mpesa keka korachira na amanyi toto ishalo shitangasi nyani sipo lambu omundu ofanikiwa alina mapesa alinende emiandu lakini emiandu chirini cho bulishindu tawe kijano yamala niambira Steve efwe kusurvive angapto abantu bamenyange rwanyi mundu alinde tijeti staru omundu alitanga mshara kwetu milioni 10 kuiwikela abane nekwe kata lendilitie miaka 40 kata serikali shinyalo kunga kata bonus ya pesa karitaya ka 40 million da efo kusurvive anga mtwa abantu bale bulafu ibamenyanga omundu anyasaye okulobwa teta onyalo kuenda moyo onyalo olorra bandu imbaliha manakachireka taka hurero bulwale kachireka ta wi ole bubulamu bumama nata hulwa shina obuheri bwa mapesa hola kandi mbu echibishi ndisho obuheri bwa mapesa nilikwambu shikiranga omolola ekanya saya horranga kwasomera Isaya 55 ya kasi yo moyo kwaje sana Isaya bolambu ite mukule bila mapesa biro ebintu bya Isaya ahulangiranga na huweresia ebila libya mapesa ta kubolo mundu anyasaye shibire ebintu byosi ebyo hoero benabyo ebikulungwa tawe ebiri no bukusi tawe yumao liduka likusinja omulembe ta omulembe kurulanga kunyasaye yumao liduka likusinja abana tawe abana bayoli nababo bahumushi wakulata ingoro mwana mulaya ha kostre million zinga lakini nyasaye biro byo yakukasira mbo onyolange chikaya oherange buya chiche chikaya ebipawo bya Roma
bitakatifu bya huli nabyo omundu onyasaye shikwakula da kwanyole shikaya kwaebwa butwa nekira handi kwezi kwanyanga khoere kwane butwa tindolo tyokonange sai habuha obuhiroriena shokulire tindolo ta owuluhire nyasaye akwere tindolo owuluhire wahabuha notinyire sisi da habuha mbunyali wa nyasaye nendinyire kulwashina nyasaye akwere sinja tindolo akwere sinja kuulushi akwere sinja bindu bindi akira nomba bila okukula syosi tawe ho shola parambu no mama pesa obulabuli shinduta biro ebindi bya nyasaye akwere sinja ebibula amapesa ebila libyo bukusi ebila ebya orungira eshinduta emuya nemihaya obulembe no muhaya okumenya obulaine do muhaya wone dabana bo nimutsatsala shikalondo na mulinde ebindu byera byena tawe lakini onyola bu neshindu esya amapesa kalanya lokulata handi kwabore obuheri bwa amapesa bukiranga nula bundu no lakatahani shine shikira ebindu bino shibiyeranga tawe omundu omuinda omuruchi ulangwa Solomon ya kwechesiye mu habiri okuchaka bweno kula 11 abolambo okomwe kwanje kwenya shindei mata ndabukula ndamishira byose byo mwoyo kwenya ndalinda barumishi ndalinda project ndalinda emali ndakusanya emali fedha mpaka iba tourist attraction mpaka abantu batitanga kulola Solomon yalo mwinda Solomon yalinde bindu lakini mwena amalira ekitabu kya mubiri nabo lambu bane leheba bore na mahaya butwa oyanze myandu omwiri wa taharano oyanze myandu shanyalo kubane ndekimuherata shikinyalo kumwerata ilekira onyolanga katanoli ndekindifana shiriena buli lose nkabo ulindo bweri bwebindu onyolanga mbu isho mundu ndali nacho josho wenyanga obwikombi bamenya noli nde simu ya Nokia ololo munali nde Samsung nuikomba noli ndo mtoka kwa Honda nolo mundu ndali nde V8 obola ebane nemba hunende kulia kulwashina ebindu shibieranga ta bihoerembo eyue ori dikene de sholi nacho shikira ebindu shibinyalo kuwerata ne handi ebindu bino shibititanga nawe indiayo ta ne yako kahurera mahwa kefuke nyanga inombu kwa hakola huriena huule obuheri bwa pesa. How can we overcome materialism? Toteshalo tulamo amahuo kafanangana shalo shirungwa shiendeshwa na mapesa. It is a money driven society kwamba no mama pesa wanajua menyangata no mama pesa ebidubeji bakandikata abantu bose bageje ngo bulambu omundu mugwawo hani bolonda nanende ebindu byali nabyo Yesu yabola mbu obungi obulamu bw'omundu shibuli mbungi bw'ebindu byali nabyo tawe khoere kumanye khuli mushalo toto lakini khuli beshyalo ta Nyasaye nyanga khukase Nyasaye nyanga khunyole myandu lakini khoere khuisike myandu tawe ne khwahaula khuriena amahuwa kano ihwali okhuranga mbu khubenende eternity in mind bukhumanye shingala Solomon akhubolera akhumalirireho ba mahuwa kano kosi ni butwa amahuwa kano kosi ni butwa khubenende okhupara okhukanakania khumahuwa keidyayo ulira Yohana okhuranga 2:17 nasho eshyalo chiwetsangaho halala nende obwikombi bwasho ne butwa oyo uhola Nyasaye enya ayindiranga obushya n'obushya eshyalo nende byose birimu biwetsangaho kokenyanga nikahaba kwa haula obuheri bwa mapesa nikahaba kwa haula precious etiri rungwa de materialism mushalo kumenyanga mesaino khubenende eternity in mind khubenende obulamu bw'indiayo maparo because keko langa emanyembu kanyalo kuchira enyolo bulamu bw'indiayo noho shikira ebindu byose bino biwetanga Solomon abolambu ebindu bino byose nebihaya na mahaya ni vanity kokenyanga umanyirise otitanga nekira Solomon yamala naho advisor nabolambu uliraka ereresi yanga akano tote bindu bino ndali nabela kibyose nebihaya ne ulira akaireresi yakaka yali yekere bulamu bwe bindu shibierangata abahasi shibayerangata abasata shibayerangata emikunda nende project zierangata we abolari rianyasaye usiama lako kea bwene kikira niko ko mundu yalongerwa. It is the whole duty of man kuenge kumahuwa ketani kuenge kumahuwa ko bulamu bw'imbiayo kikira ebindu byose biwetangao nekira Timotheo yaborwande Paulo 1 Timothy 6:7 olunya key text yefwe na morambu shihwetsa nde shinduta khandi kulitiane nde shinduta hwetsa butwa ndabonera makwa ka Alexander the Great loya yenge shirindwa nabola bane wina buyabungo butititi buno nibwo bwandilieramo nesishalo shosi shayera tawe
nabo lambu abantu basene kudabu batyo kuyabira shikira shina edabu ni butwa umundu wa Nyasaye kate edabu shomanyireta mwikulu emyanda esimiti alange myanda cyo mwikulu ne edabu efo kulolanga ne yobukusi muno mushalo mundu wa Nyasaye banenda maparo ola bandeli kwata bore nyole bindu mushalo muno tawe nyole bindu mushalo muno munjira ihoere ne khandi obenenda makwambu ebindu bya kunyolanga mushalo muno biwetsangaho ne kulinenda aho tsitsanga baada yobulamu muno Yesu nabo lambu khabo bwami bwa Nyasaye nende obulungishibwa bwo ebindu byobukusi mbyebo obwami bwa Nyasaye nende obulungishibwa byo nebindu bindi bino byose shikhulwa nebindu ifwana shinga a trailer nende tractor ibe tanga imberi ne trailer ibe tanya ko Yesu akhobora ngari abolanga mbu lekha ebindu bitse kama trailer bitse inyuma eshiba imberi shibe obwami nende kulunjibwa bwo ebindu bindi byose biletsa umundu wa Nyasaye khubenenda amapanga olabataneli kwa bore nyola mapesa chikaendie nyola munjira ile kata ndiba kata nehola shina oli nende otitsanga baada yobulamu ebindu byo mushalo nende byose eshalo nende byose birimo biwetsangaho ola para takala wera anota umanyo muinda uli anende Lazaro na omuinda mulukano lo muinda nde Lazaro omuinda ya para kata no menye obulamu bwano buwerangao siyamanya mbu kutitsanga bundu ndi baadaye mundu wa Nyasaye olebirata shukulioni bwa nikufuire tawo uoni bwa kushira balamu sholi khola maamuzi amalayi no fuire tawo opande bundu bulya maamuzi kaumao kenyango khole uamuze saino akamina ngabu nikahaba ehoero kugenda nde Nyasaye ehoere ngende nde Nyasaye esaino nikahaba no khurumishira emali nende bwinda bwende nabubulai ehoere rumishire khandi Yesu Nyasaye oluyali khandi abantu bose banyole tsikhabo khurulana nde bindi bye nibi sikira endi nende wenzitsanga olebirata obomwinda obomanani witulire mbu olinende olitya norula mushalo dika amaparo ako kabetsenge muifwe buli lose nonyola mbu toto ebindu olabira munafasi ihoere mweko sibilabani byo isikata olamanya bino biwetsanga amapesa kawetsanga vyeo biwetsanga eshehoero khola erumishire ebindu bino munjira Yesu Nyasaye oluyali kachire baadaye ndala kosi obulamu bwanje manenyo ebindu kachire ebwene ilya ebindu bino bibilaliyo tawe ihwa ya kabiri nuwenyo ule eshiro jo kuyanda amapesa ni obene ndo mwoko kupangorio Timotheo uranga hulya sita wasomere igolanga mbu godliness and contentment okhole ndiena ohu somere oudre netoto idini na inganga ihongo huyo ouchamanga ebyali nabyo. Godliness with contentment is great gain. Efaida ihongo eyonya lokunyola mbulamu ni ohuwa nende obunyasaye nende ohu satara nomba ohupangorio nende ohuridika nende ebyoli nabyo. Nyasaye wahauka humbu umundu wa Nyasaye biro ebindu beyolanga sholi nabyo ta, lakini abantu bakuwenga ne balanga oli nabyo kandi bekombanga babeho kama yo bekombanga ebindu fulani byoli nabyo kenyango oridike shikira noridika nde sholi nasho nesho kukasira dala hubora hani esholi nasho nola ridika nasho ta nola hera byoli nabyo ta nola sangara Nyasaye no mukupira oli okulwa byosi byoli nabyo omulengo nyola mbu obulamu bufana mbu sholi ho neshindu ta. Walo abantu balalamikanga every day buli lwabu kabola eweda nimbi Kenya nimbi uchumi nobi shina neshibi eshalo shay hola kwana shiriena omundu yamenya nabo lamba kwa kafana kariyo lakini no mwenga no la no mulamu no mwenga no la linda bana no mwenga no lambu ali at least ndekazi katanka mumshara chikuli kwa 1 million ta lakini anyola ho shindu yikuwa liyo kumo kuridika tawe linyalo kuchira winjire mutengo lakini no ridikande byoli nabyo shikamina ngambo oleho kusubira Nyasaye mbu no rule olita kata sie edinende ende saino na alowandi komba lakini watoto buli biro ebi Nyasaye yakola mbulamu wanje ebya endi nende lideni huye okumukupira oryo chirita liwambu ndenya shino tawo Nyasaye waibaho ebintu
ehupirorio emanyire numbesi 1 2 3 lakini khubya wambesi abuno esangala ne khanishenzo khwibira omundu ta khanisherumira tingira tsimbi khulwe bintu byandikomba ngenyoleta shikira emanyire mbu obukhonyi burulanga khuywe emanyire mbu tsikhabi tsityo tireranga obwinda nobwinda bubwo shibureranga ekifimbo amurwe nomba omunyakhano nomba shibera tawe oridhike nende sholi nasho nenoridhika oryo osaye khubyola linabyo ta Abafilipi 4:7 ibolambu mulaenderera shindu shosta umanye nokupiranya sayo oryo kamina ngambo oridhikanga nende byoli nabyo nekhani shoendanga ta okupiranya sayo oryo bunyasaye endi nende muya nyasaye endi katankaba ishirokutesha ta lakini endi candidate unyalo kutesha katankaba shendi nabana ta lakini nyasaye waimbesia omulebe nyasaye biro ebindu kaba ninzu ya rumoja at least endi nende we irango murwe abantu balo bakonanga kumwanda nyasaye oryo mno katankaba mukunda kwanje ninusweka endi khunenda andomboka attitude ifana iryo ikiranga nyasaye asangala nendo moyo mana kachira anyalo khumeta nendo khukosia khubindu bindi shikira oridikanga shuibange shindu shabeneta kata otiyanga shuibanga tandibala khuweresha obukulata khulwashina oridikanga nende byoli nabyo onyolando noridikanga ndesho linasho shindu shyo banoli nasho shikhureranga omulebe. If you are grateful for what you have, it will bless you. Shilakulamira tirabi shilabashe tirabi huyo lakini ola ridikata kate shinde shilai so la shinde bana kata byosi byoli nabyo abantu bekombanga baba kama iwe nawe ikombanga obe kama mundu ndulya khulwali kuambu sho ridikanga ta mundu wa nyasaye khuridike nende ebyakuli nabyo ne meanwhile usaye bunyasaye yekuletinja Abafilipi 4:7 bibolanga oraenda muihwa lyosta lakini mahuwa kosi amenya koko kamanyika kunyasaye lokusaya nende khupanga oryo ne omulembe kwa nyasaye okushira omumanyi ulalindo moyo kwo tenda maparoko mu Kristo Yesu omanyanga waridhika nende sholi noli nomulembe nolalinde ibali hata nolalinde wasiwasi ta nolalinde pressure mbude nyange prove point ta oridhikanga wani kamina ngabu emenyanga kushikero esho bulambu wanje buli wokulwesa mundu wa nyasaye menya kushikero cha nyasaye akunyakre saidi nikaba bana bo banyalotia public school mabasome shira nizo shero yelo kurunga olanganga nabatie makini tawe menya kushikero hicho shira nuikwesa kulwa kushikero cha nyasaye shikurere ko kulwesa saidi shengananga no steta totema ile no steta lakini ola stanya sana shiro kustiata shira nola menya kushikero hicho tawe kala kufoso rumikire tingira tindi awundi kata tibi kachire onyolesha wenyanga menya kubulamu bwechero ola kompita ndabantu ola shindana ndabantu ta menya kama yue menya kama Steve esaino enyalo okunywe chai motel ya 200 de heridika bwene yao shedinde de tama yokutia mu Hilton khulwe saino tawe nyanga na saini ya nyato kutia Hilton nenzie lakini khulwe saino emenyanga kucheresha obulamu bwanje shenzo kope bindu mpaka embene da madeni amanji khulwali kwambu fulani ya creative ni neighbor wanje ya creative ya 48 na sendi nende agrade welo haiji 12 enzie ngope tawe olanganganata we are not living to prove a point mubulamuno buli mundu amenyanga nyasaye akosinjo mundu shinga lwakho ere abantu nyasaye khanda akuchingulanga lwana ule kucherosha TV ya inchi ya 48 na khweresi lwana ndule kuchero mitoke mingi nyasaye ni aire omwene hatua kwa hatua pana mu ekhabanga nenwana mu kutsingira tyosi improve abantu point busisi kande ndikunde nyasaye nomba busisi kande nyala menya okulonda nande chero shisho irabana ku school yonyelo kurunge fees mundu wa nyasaye katanka ba kulwesa ino ochende kubirenje chenda tatu lakini rumikirata public transport tu ni nata matatu yanga iro yana widusho mtoka kuku okole verete omuhana esaina undi wibahanga mafuraka ngombe ibakaza kulwesa ino toto nyasaye na kuchingwe nuibake keliswi akakonwa akashina nuibake nuuleo lakini ola bandaraka ijaro bandaraka nonyera basasa bakukatia nonyera basasa bakwapi obulwale nonyera abantu bakurumishiro nibakwese bidibo toto nonyera bokosie ebiri bya maana omundu wa nyasaye omenye kushikero shishyo omenye kushikero sha nyasaye kuchingula na kusikia kushikero sha 2 million no stop
chijira kana betanga nakasi capacity muiwe eyonya lo manager so that chawese chidi cyo kuirata menya okulonda na kuchirosho likwali kubolembu olondere amalako kanyasaye ayarao kulwa okunyole byana yasaye alinende tingira te yarao etia yo kunyora mu bwinda bubu chikalipaka wibeta chikalipaka wilasieta chikalipaka wirabandu ta tiro tingira te yasaye principles kanuni te yasaye yarao londe tiene kanuni ndala no kuana fungu la 10 nende sadaka hii kata nikabo oli omushara koni mtititi kata nikaba shonyolanga nishiti ba mwisi kwa kata kaba amahwa abindu byo chesa mukunda ahundu achesere digurela bato mwisi kwa bindo bitititi na londa malako kayarao chichira yakoni kama malako kachingulanga bana wikomba ngo chingu horie ba mwisi kwa bitititi Yesu yabola munobo mwisi kwa bindo bitititi ala kuchingula bomwisi kwa mushara kwa 20,000 lwa 2 million na kuleo hadi no bomwisi kwebwene kulwashina chingulanga atua na kupima Nyasaye yarao ebichero akucheranga nala mustivuno de chingula ko kidogo endole na tiro bomwisi kwano nembo mwisi kwa level ndala hadi ajingula ku level indi kulwa alinende lichomo ya husie ne Nyasaye alinde shingalo akusinja ebintu chibikuitanga tata amapesa chikakuitanga tachobuhata azubuyi no saire nonyola amapesa kakwire mgweru 10,000 tawe alinende tingira alinde channel tiarao etie bintu bitiranga pomulambwe channel ndale horanga bu ni okuini afungula 10 nende sadaka titio Luka hasasa 38 ibolanga eresi abande bintu nendabo bilaba kalushira men shall give back to you good measure nibirenge sibwe nibifuni kwe nibisoduhanga niwe nyonyole bintu so hoere wibeta ana sadaka ana fungu la 10 Nyasaye amanyire shingalo anyala khola chira lila kole ritiyanga rumbishira amalako kanyasaye arao kulo nyolo buyinda ola tiambindu bya betinga ola tiambindu bya Nyasaye la rao ta likwali ndi hande lila kole ndi yarao no kutiye mirimo okhole kasi nende bidi mundu wa Nyasaye bidi kasi chichireshi la mota kalenda ndapara ngambu khulwa Adam de awa bahola bononi nesha chira ni khuregwa mu kutiyenge awundi mana ka hakwire ngo kurula ikulu ni khuli yabutwa chibulo bwa terina kasi nombo khola emirimo nda mahono koko ni injira ndala ya Nyasaye yarao yo kuwana emyandu mbulambugo Bible bolanga bu diligent hands will rule emihono chiri debiti mundu wa Nyasaye kata nikaba siwasoma masomo ka wekombanga kata nikaba suwebulwa muluya oluli bebiduta eywe rede bidiyo ende kasi ama hono ko the idea ya Nyasaye huesia nyalo kuchingula nonyole mali Bible bolamba omundo omutofu shanyola ta chichira yekombanga butwa na mahono ke kalo bokutiye umundu wa Nyasaye amahono ko shikaka sibwata your hands are not blessed your hands are not blessed. It is the work of your hands that are blessed. Amahono ko shikalike tihabita lakini emirimo chama hono yako kaholanga nicho zikasana ndala tira kushindutawe Nyasaye umashaka asiata God cannot bless anything ndala tire hoho lakini wewe ndira kushindu pap nenja akatabwa shara bitmena pap ne ekasi yo ikasa chichirambu he will bless the work of my hand ala na tihabi kumirimo chekasi ekasi ya mahono ko kaholanga ola balezita ola bumutofuta buha kana kilo kutya mukunda buha nora kama kabichi buha no tyo khaba byokusia buha kata nwandi kwa buha o atake kasi yone damani obwida bwitsanga iyo nito channel ya Nyasaye yarao je malo huitsa lakini Bible bolangambu no kunja mahono kidogo nuina makidogo poverty will come like a thief proverb tinjero hasa saba okyakira hasa saba otyosome ibolangambu omundu omaskini bwitanga kulwabandu okoni yakira tindolo ndabolanga ndo mukana Priska CEO wa Western Nyota nembora na handu unjalenjanga esai no tayari kabla saa 12 yule ule kasi pe akamina ngambo alinendo moyo
kukhole kasi nabantu bafana bari umuntu wa Nyasaye, believe you me, mpaka bayindana mpaka emali banyole abantu bekomitanga kusikasi yabwe abantu berusinja kulokhole mirimo nende bidi mundu wa Nyasaye onyala khubande hakika obwinda bwa Nyasaye obulali nende amakhuwa kandita obwinda bwonyola nende emikhono kyo omwene bikingukhanga nilukasya nolola obulayi bwakyo amalako kaloka Nyasaye arako kunyola byana ifwe kama bana ba Nyasaye shikuibanga ko kunyoleta shikugonga nga abantu kubabora butumia hii namba usitume kwa ile fashukholanga kuriota kunanga akwandikwa biashara bya kholanga kutitanga nende moyo kosi kutitanga bola kandi kati ya kutano engoro akatanka habenyola ho mundu ta eshala ko shatinyire ko ubujumi ko bwabire tawe kubuhanga nende okusubira Nyasaye nokusaya bola Nyasaye kasi yemikono kyanje busyozi cyendira ko shikase kata kulo mkunda kata kire miruko kata kulo kuandikwa kata nikaba waandikwa nde serikali umundu wa Nyasaye bo mwisikwa khole kasi nende bidi kulwa obwinda bwo buli mbidi yo kholanga obwinda bwo okasa kuko buli mbidi yo kholanga denye Malaysia ndelino nwenya hando ule okuyanza mapesa ola subira byosi ebyololanga nende ebyouliranga ta media iro internet iro TV nende radio tirio ebindu biro byololanga nekulwa eshalo shikasi nje ebindu bino bilolekhe bwo bulambwa toto onyalo kusubira ebindu bindi no subira obwe monyole bikureta under pressure lakini shibilo bwateri eshalo shitanga seshibola umundu wafanika noenga ku TV no la abantu bafanikiwa bakhola shina balinde shino nekacha obane ndo moyo abantu khale bamenyange bulafu ina mnaye nasinenyakhana shola subra byosi byololanga tebyo udanga ije jiblo bwateri abantu baakitanga abantu baakitanga ubulamu munjira yo enga no bola enga khutomya ule yabere ndo mtoka kuno handi akakaluhasya enga khuta ango uwe bane swimming pool iro shiro balala baakitanga shiblo bwaterita solanga bandi katanyanga ido ura bamanyisia baakitanga no lamu bamenyo bulai sana mukhasi ndo musata bamenyo bulai sana balolekhe mu swimming pool balolekhe batitanga Dubai balolekhe bakhola shina nenyanga idiyo urambu in the real life umyauna umukhasta umyauna shiate umukhano no shiate hata urambu janga ido birambu umukhano no ni lesbian neno mwenga acting ya actangwa yo mwenga ranga umolola no mundu mulai sana yamenya ndo musatsa obulai mwene bakoroga ngebindi banyu obulai bwene nibasangala nibesinga niyoenga nobola abantu ko bamenyanga baye ebindu byose byololanga buto kwatierita ola subire ebindu byose byololanga ebindu bindi ni action ni drama ebindu bindi abantu bandi bekatinja balolesi abantu erwanye obulalo bwatierita in the real life sibamenya bari ekira nembola ndababuha ebaboranga bu overcome media frustration biro ebinde ebyololanga nende ebindi media ebilaisa singashololanga side nebinde bilabi amakana lakini biro ebindi binyalo kuchiroberere biro ebindi binyalo kuchirole mbu yoshwa amenyata kulwa shina kulwa eshalo abantu benyo kutangasya kata mafura keita kana benyo kutangasya mafura kubibaha kana benyo okumanye ebindu fulani barubishiranga ebindu bilole khambu abantu bamenyango bulai lakini umundu wa Nyasaye kenyango omanyembu obulamu ne yumwene obulamu buli practical kuywe mwene ola menyo karibu mwami karibu